Kublai Pi Baro Shakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat ki bakong san menta kasngi kilong. Wan jungo ka Annapurna Devi ya ka Ribhoi district. Pen coach nong ki paj ba nong po pen kham uba Melbourne khatsan lak tengka. Yo sernat san spa san phomut ki Samla pule na donbosco Technical School Shillong. Ban da uba edi sei kertong MDC ke UDP na umsning. Babantang ini apai siki Khubor ke bakambania. Wan jungo ka menteri na katanat ban kentiu ye kilong kemi bat khana Ministry of Women and Child Development ka Annapurna Devi kalawan jungo e Ribhoi district ban blum jingtip ye kijing pentrekam ye ki scheme jaga sarkar India hakane ke district. Ki phang baka Annapurna kalawan pejbenya kilong gijing pentrekam ya kakoi ke khia jung kilong kume bar ki khna kajing plelat ye ki linti ye ki khna ki badang red bandage school bar ki wei ki kam ki bayade bar kilong kume bar ki khna red Usampat Kumar Principal Secretary Social Welfare ulasanran yakani ka menteri bat ula batai sani ye ki jing pentrekam jong ka Meghalaya ye ki scheme na ka sarkar India halor ka roi kapa jong kilong kume bat ki khna red Ka Annapurna kalare jingo eka primary health center ha bernihat Anganwadi center ha Saiden ha kaba kalaya kren bat wa jingtip na kilong kumi bat knarit ya ki jingarap bakila yo na ka sarkar kalaya lekai ban kren birya bat ki khna ha kini kishnong kalaya kenduru eki dekhod jong ki self help group kalapan pau jingkmen halor kapang pakasarkar Jylla kala ai kijing sumar ban jingyada ya kakot kakhia jong kilong kumi bar khnaret ban penduna na kajing yap klem padai por ka Annapurna kalapan kut ya kajing wa jingtip jongka da kajing yalang hadisi office hakaba kala kentu ya ki bor senshar district ban pentrekam ya ki scheme jaka sarkar India Nagabanta kijing mentoy jong ki palba khamtam ya kilong kumi bat ki khnarit habaro ka we ka district which is called the brain wiring game. We will be inviting the positive and negative impacts of child development in with Jylla with the activity. And psychologically, आज मेघालय में रिभोई डिस्ट्रिक्ट जो आकांक्षी जिला है और इस जिले में समीक्षा की गई तो बहुत ही अच्छे से भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उस योजना को नीचे तक पहुंचाने का काम जिला के ऑफिसर्स के द्वारा किया जा रहा है और कई जगह चूँकि आंगनवाड़ी केंद्र में भी गए आंगनवाड़ी केंद्र में भी बहुत ही अच्छा वहाँ पर भी मिलने के बाद चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं उनसे भी जो संवाद हुआ तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं भी बहुत ही खुश हैं और NRLM के द्वारा उनको जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है ट्रेनिंग के बाद जो भी प्रोडक्ट उनका है उसके लिए मार्केटिंग की भी व्यवस्था है इसके तहत जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सशक्त और महिला सशक्तिकरण के दिशा में जो उनकी सोच है निश्चित रूप से वो आगे बढ़ रहा है और ये दिख रहा है और भारत सरकार के द्वारा अन्य विभागों के द्वारा जो आकांक्षी जिला का इंडिकेटर है उस इंडिकेटर में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कुछ चीज़ों में जहाँ पे कुछ कमियां नजर आई ये भी हमने बता दिया है और हमें लगता है आने वाले दिन में बहुत अच्छे ढंग से ये आकांक्षी जिला की श्रेणी से यह आगे बढ़ेगा और आज हर एक इंडिकेटर में फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये डिस्ट्रिक्ट है और इसके साथ ही एक राज्य सरकार की जो इनिशिएटिव है एक मिशन है मिशन के तहत चाहे वो बच्चे हों महिलाएं हों Uba Melbourne CM MLA ulasar ningkong ban sedang ya gajing pun coach nong hanong po hakalai pho tarik Naiwieng bat labut sa kirangba kilong kmi ki Samla bat ki khnaret ki balaya mi renti ban pen khoi ya ki surok ki lenti sengken bat ki palba ki pendon kamman kasngi ki wei pat ki rangba ki bakun thop yo ba balajit rani MDC ba Sylvester Mensong Samla Anthony Suchiang Secretary Shnong ki labut lang shriak Hakani kasngi UMLA kanong po ula plaj pajba ya ka work order bat penkam khatsan nak tengka syaka dor bar shnong nong po nak benta ban penbha ya ka yeng dor bar hall
ulak-ularu banyarap ban penbha ya ka madan nyalekai basketball hadongpo. Kani kalong kajing pen coach nong ba shisin shisnem. Ki pat ba nong shong shnong kila mi renti Naiwieng la sem rengkat ki tiar tre ban pen coach baro ka wei ka shong.มันเป็นคุยมันสาร์ยังกิพลาวยังยิงกับเซมมันคลิงยังยิงคลิงยังมันสามันเน็ตทำกับปอดเครียดมันเป็นเน็ตยังยุยกี่คำมันสุ่มมันเละมันทุกการdan ini ketika kamram ke peman ke seni ni juleยิงอยู่นี่kamram yang benar Senong kalau di Shillong ya ketika annual cleaning drive di coach Senong ke Hislin di sana kalau nak mentah pun coach ya ke Senong baru away jadi ke seni ke begitu ya mi lang baru mi erti jadi ngamar ti panong bagi benar Senong ke kami erti bagi pun coach ya ki terpongging ki pelawing ki lenti Senong kali benlong man ka sngila ne man ka put sngila ne sisin siyo buat kapal bat ni ya kita gidik persang juga minum Senong hangan ngi juk ke pamanta man ka setiap saja gila don ibu di Senong ki melaju pun melihat gila ne bagi kun Samla sinrang la ne kete giami la ne gilong kami basar ya gila Senong kan no golong ka bitna bat ngi siam hamne Senong jong kliru dalam zaman kesini banyak sar gitu. Haka arpo kendai tarik Naiwieng hajar arpo saw ka donbosco technical school DBTS Shillong kala penlong yaki program sam sernot haki samla puli ki bala pendep yaki jing puli haki khat pratali ki tenat hikai terekam baper. Haka ni kasi lara kheru ya kasngikut jaka snam puli hajar arpo saw conclusion of the academic year hajar arpo saw. Kani kalumpung sam sernot kala long ka ba shongshit bat shongkun hadu kata-kata. Namar kalong kasngi khadu baki samla puli kia khublei bat kitbok markeliang shwa bakin tur shakalawai ban tre yala ki kam ki jamba bonjan bona pereng jongki kin saja jelang shalaki shnong ki thau bat shalaki jong ki Jylla bat kinya kendo biang hadin bon postnam hakajing em jongki hakane kalumpung basongkun uba Joseph Fantin Lakadong MDC lat umkra ulalong ukongsan bat kakong Audrey Mary Konglam Skill Development Officer East Khasi Hills kariu Shampang balasha khots ngaupa yakani kajingya lang lapanya de Reverend Padar Saji Stefan SDB Director donbosco Technical School balasenran lang de Reverend Padar Khuborjylla Manager Reverend Padar Shining Star Dakar Brodar Lambert Lingdo Vice Principal bat baro kinong hikai NAKA School hikai terekam. Hadu sanspa san pongut ki samla puli ki bala pendep ki training hikai terekam naki khat pratali ki department kira yo ya ka sernot diploma hakane kasngi. Kala long shisha kasngi ki bak kementam haka jing em jong kini ki samla namar la penking atiar yaki da ki jing tebet ba pher ban sedang terekam hala ki jong ki jaka bagiwan. Kala long ru kasngi bakmen na kabanta kinong penyat ya ka DBTS bat kinong hikai jongka. Kakong Audrey SDO haka jingkren kala banjur halor kilat trekam babonjat kibala aplepa haka jing em jongki namar kila pentebet yalade ban tre dala ki jongki kti bat kidon kajabing bala shampang hakiba bon ki jing tre jengkta. Kala kenturu ban shania ha ublei habaro ki jing thumu jongki. Uba Joseph Fantin Lakadong ula ai mensie miki samla bakin sngongu ya kilat kilenti bakila yo ban ya le ban long kinong sandur bat kinong thau ya laki jong ki kam ki jam ha kanu ke jaka bakishong isa la sa miki sernot ki samla ki bala pas ya ka training
automotive electrician, electrical technician, assistant electrician, carpenter, wooden furniture, domestic data entry operator, hand embroiderer, sewing machine operator, assistant hairdresser and stylist, makeup artist, two-wheeler service assistant, assistant plumber general, multi-cuisine cook, but a front office associate. Kakong asunta papang kala ay jingkran kublay penway hakane kalumpong. Kinoyalam kaseng United Democratic Party UDP Umsning Circle hakalai pautarik Naiwieng hakajingelang padba kilapan bena yaka kerteng jong uba EDG Kharbani kum ukurtong uban aireng hak election MDC na Umsning constituency na kaseng UDP. Kirang ba kibla kershan yaka nikarai ki kentup ya uba Sunshine Makri ba Rocky Kela Vice President ba B Seliang Acting Secretary bat kiwe kiri rang ba. Naru kilong kimi kilong pa Samla. Hai pun bakerki ni khot kan ni piada. Kan ni PPI yang kata jing song kejumpi, yang kejing no kejumpi yang ke parti UDP. Ke parti UDP gomangi keren, kabdesu ke parti ke ba mene. Ke batang sipor, ndek lari ke parti ke Meghalaya yang mau merubah arun reus nem kenti. Dia kata gadau yang pakai ke parti ke bandar nongrem. Wala sipun kijing ho yang ke parti UDP Henry ke parti UDP kadang yang stem adu ini kisni kiba menta. Nyilum bisyare diwe. Kiba PUI hakini kisni kiba menta ki parti kiba temai tak haki kendiat sni lami kikenrum kenram. Dia kata gadau itu balengin so pelai ke parti UDP ke pelayan kan ni posnem piong se iklan ni se kata ke parti UDP. Lada ke parti UDP kami kenal ayo ujung sini ayo ke parti UDP ke pelayan kan ni sedang la presiden telabur kidau iba kibriu lagi labur kidau iba kibriu kilayo berkentok Henry ke syom hak parti kan ke UDP kepada yang rasong kepada yang scam ke klub kelano hak ini kisni kiba menta. Keban semua ia tolong ba ngana so hon sya ba kali kisni ya jingdon kejompi jingwan kejompi ban snap ya kata ke parti UDP yang Umsning Circle ban penpena yang berto ngai scam layo so syatman ya ke ba ke parti, ke komiti, ke penpena batkala event yang aku ta ubani NAKA UDP kumu tertong hatani ke NDC Henry ngamtit ngasukwa bangan kili to event mo bangan long kumta nong nikmat nong elang jong ka UDP kumu Uba Sadon Bla, Presiden Rangba kah Neutrap National Youth Front HNYF, hakalai pautarik Naiwieng, ulapan scam artili ki circle bat kinong yalam bat thamai, bakentup ya kajirang bat ka umrit circle, ki bahab hapatarkma circle hatan Ribhoi District. Uba Sadon Bla hajingkran ki Samla, ki ba dang wan penyesno thamai ka seng, ula batai lingkon, halor ka jingsha thombor ka jat benriu, kaladei nado kapor bala mino upareng. Namar ki khasi la shu penlong nong India da ka basu thombor namar ki khasi ki dei ki ba senshar laj luit ya ka jat penriu da ki sim Hadian mau khareng mahaban ino ya ka doba dari India ujai penriu khasi haisnam sampinyo so kupra ki dei soi da dulu maksar India kata dulu da kamangnyong da ka instrument of taxation kadang layu kata instrument of taxation, kadang sekawai pakai yang annex agreement. Kamu agreement kaba ni layak pula bakumno ni terhilang sarkar India support. Hak annex agreement kau bak sarkar mas niyo jingla itu mas niyo nong kering. Nomor kering ni India. Ni nong kering ni dalam kejong bos siang. Mulai masih penbor nong India. Bansai ke instrument of taxation. Namanginya hampir senam sampinyo so kupra. Clean of insyar ni ilong suama cuan ilong bangin ni
kalau berkeri India halor tan halor mai tri kendon kawai kalong bagi yang menjur bang senai ki lenti ki singkin ki surabaya kat ning soi bani rong bani mi amar kawai ke India kabang yong ki communication kabar ni yang menjur tentang kam keju pisah kabalai kalong bala ni yang menjur tentang common defense kamu tada hefma ki nung ki lipat kini kamu ke India bani ni Thailand bani ada ya lau pusat mat kata ni hai tadi ki kendon ki bani yang menjur kalong tan arsna hak standstill agreement mat hadian arsna kum ke jai beliau ni jabatan ke hak banrai bani ni sok pura bakari India ni ni sosial ai no cara dia nanti ke susi kalong ba arsna mempakut lahir kat mana la penap dak kituk dak iman ya kli no sincha ya kisim ya kli no sincha bujuni bani ban ya sok jubor bakari India kata kan ke ba pinjam bengiu ke jai beliau tu mentah bat kata ke jung bangtip no jong babun yang tak history bakumnu nilong nong India kalong ngiim ka hak jing bangtip niong ba kidkhar Khubor niong sokar niat Khubor niong yang mentah tu hendai nadu sau sian sau punyo sau pura ada di Khubor ni balingin kelat dia kata nadu sunan sau punyo sau pura ada di Khubor bat ter kawan di Khubor ada sau punyo sau pura hakapor ka ba kasi beliau ni ele ban ya penim ya instrument of opposition laterwa ini dengan district council ketika kau ingin nanti ke bertembur ke beliau langsung tu bakal minum ke district council ketika state ya dah ya kari bagi beliau hendak hak jimpet jong binoyalam jong ke ini apa jimpet jong binoyalam jong sipai bagi beliau kau ingin ke channel si ni baik ba kadai ke Khubor ka jingkwa jong ka Shillong that menri ka bajudan baro shikata ha elaka nongjingi banya sno bar ka elaka nartiang kala penking bayong bat penkthakle yaki bor ka Jantia Hills Autonomous District Council JHADC namar ka elaka nongjingi kamkwa ban pelaj suk ya ka Shillong that menri ban lej sha elaka nartiang kan ba ka elaka nartiang ka kamtra ya ka Shillong that menri bakadei bat kajudan hathap niang jongka haka alpo khandai tarik Naiwieng ka JHADC kala khot eki bor penya jong kini artri ki elaka banya tai sani rengkat ki kot kisla ban penyeng nia hadu bakut ka jingya tai amla ban poisha kanu karai ya kani ka kam labu tengno haka wei pat kapor Hoi to organika sini uri sakut ni sini ban eji kerap dia kini kat kum ka phang ko ka dawl to tan to wa yong ki that menri ulai ske elaka natiam kete to ko pon hoi to uri bentar yang ngas yau mat ko penengo I ya kita ka jimpan yong ki ulai ske elaka natiam hasu ai ni po ti bentar ka je ko I phang hoi to ai ni ya ka song nam dok I Hachwa of them kat kendis pak nyap hawi. Kesno nam dong ide go. Hadin kat kendis pak nyap hawi, nyap hawar nyap hodi terus tangi garai nam dong. Hagini isnem. Lebo garai nam dong. Ya kesno that menteri gapok garai nam dong. Bad pok ke ilakan nang jingi. Mem ke siwan pok garai hak ilakan artiang. Mem le ke wil ke jing tho kwa. Udah lo artiang uri ke menu ya ka. That menteri hai berti yong ke ilakan artiang. Waro ikut kislah tu beri kami ni, duduk loy nanti kita heki. Letak kita beta, letak ikut kislah, letak kita holding, letak kiwan le, letak recommend niki, letak duduk loy nanti ni. Kamu nak duduk kini kisah, mak duduk sem kat kini espak, hodul sem arhajar arpawi, arpau ardon hi, mi nak kini Khubor kam kini. Wagi tak menteri ulai lipan ki, lagi ilakan artiang, ulai biang kisepi. Kita tu kepelengok. Hawarok kini Islam badap jadin, inu saingkot iki, inu recommend iki, inu bentok pembiang iki. Kini tak kuah persnya ini. Tekat bukan mesti. Lalu yang ada kuah wong ini por. Saya kuah emburom, pi kuah Peit ya kah distrik yang ini. Lain minta ini kam, kombi ini kicing kerum. Ngau wong ada kombi dan ni. Lada, lalu yang distrik ki, lai berkelapi, bicara kelumar pi, klaim dapat bina ikut Islam, klaim dapat bina ekonomi rim. Klaim dapat bina agak ke kenti, klaim tak naumi kecil usang. Naumi lagi sih kerupakan kita, umrah, kamu ini. Tekat kata ngabuk kecil kerpat, diuburong, ya. Ki wah, tok Peit dah office, siapa Peit himet,
Soal bahap pai di mat swau lai gini ki khat menteri sik ilakan artiang pan ki. Kau de kalam ketika ke ni, us ketri ki de kalam hujur komi, I bang fangla di layong ki. I lagi ki bru lai. Tangoi na tu kendau bejap ka thau ka phau ka tu dong ka pning ka ding ka prau hamle kelumar. Ngau bu ini oi. Hamle kelumar. I de lai ti im khang lai ki bru. Tang ni mita wan tu ka thau ka phau tu unne ko kat ka mu de to unne ka le du mu chwai. Ka ni ngau bu ini. Suka wi wan. Ko pelawan cuaca dan komiti, buang virak ti, orang virak ti dah buang madan. Yo ibu ulang, wagat menteri, wagat nam dong borok tu bisa, pembuari ilkan aja. Yang mau dong teh, yo buang madan. Kan kau mau kuat ni, kau fisik sikit orang virak hat menteri. Tamu kau pergi peluk yang ini, orang virak hat menteri. Lain minta kita menteri, orang bisa apa pelum baik ba. Lain minta kita nam dong nawan ham yak baik ba. Lebih dah kecil orang ni, kami apa itu? Ini waktu jemur kini. Ketelok ke pelengoi ini yang office. Usia ban bit dah. Tekau mereka orang baik serong yang kenam dong pi. Dah kami ni rukom muan kita binom sehari yang ke distrik yang pi. Tipsun Jylla macam tu. Ketelok. Tekau burom pi yang binom Jylla yang ni. Hai cuy por yang sat yang ni. Di sahab yang ini por. Ngal ban isu kintin orang. Dari yang kini borok hi. Ikti kita lalu borok arbut pembaik dikena suai put usang. Mana baik putusan nemper, dah lek maju. Kacu emile. Di mana baik putusan de ilmu ni lek kat situ, lek kat situ kete songha kini arbut. Kete gomut wong. Pengkut di soal wong ini kente ni. Hagar phanya terik yang menai. Because dede bi song di deloi arbut. Hayung do nak tiang. Ngai ju kita kalam pai kini borok song kebor yang pi arbut ni. Soal lali pembaik ke pot kesam. Orang song kebor pi arbut, pi pembaik. Mana ni pi pembaik? Imam siang wan ciwan. Mahabi ini kan nanti lahoi, lahabi ini kan nanti lahoi, emis silam tang lahoi, ini dah lahoi. Cawang kecing rai pi armut, nara orang kibur armut. Hakam rayongu, doloi nanti yang isonge. Di pembaik terik kaki tu kesini, arfalnya dia bawa terik, kadar terik, kadar terik tu ulai sa sport. Dia lailang warak abdoloi. Dastang ini tu dastang ke ini kan nanti yang lai tembus tu semua. Mana poy go pelengok wan. Mari pohon yang saya sanggup kon wanita baik hur. Hei pohon yang ikut di mana ikut di? Hayung yang doloi, oi pembaik sanggup sini yang gelai. Ini lagi ikan aja kita lah kan teh. Wes orang dong biung ah keteri. Telai itu kejur, mana pohon tinggi baik baru. Kan bagus mana betul. Ketulah pelengok ini iman hidup kom. Dalam mana tu sini alam gigi kon ginak jong ni. Sini alam gigi baik dong sok senong ni. Sini alam gigi ilekah jong ni. Tegar kom teh ini pohon wan om. Bu biang sisip sing gigi kerpan. Lain minta jong ki. Nong song song iborok hi. Kam tam kita loi armut. Ikti biang sepi. Dari yang bersemasih. Ikti iki. Pembaik dikena lagi kiput kisam. Hair pembetok. Hadir ke pembaik. Ia wan gue ini tip gue dikena. Baik gini kisam. Tapi setiap itu kisam. Dia biang kata. Imkuat wong utuk lari wani-wan. Tapi jingkuat yang kita menteri. Tangan negara jingkuat arhat. Ngau orang baik besia. Jingkuat arhat yang kira ni. Telipan dulu aja. Cakap elekan artian. Tengok ini kini dulu kamu nak dulu nanti yang tadi orang ini dapat ikat pergi pilar, mah lalu meswala. Kaya lekat nanti ni dapat ikat kemil, ikat kemak. Tekan kemak pagi je. Dia dia kalau mihayung dulu nanti yang ini orang dapat gini orang ada yang dapat gini orang arti gini. Terdaman kita rukom le, sanggup pi arbut pembaik. Kani kemak, kani ga pilar. Dah pergi gini letak umat tapi agak marah pergi ni biang. Menjisnya kita. Kita tak kerja kelam. Tekan roman kami ni wan. Uasnya lupa soal song orang kami. Dari yang lebih pokok ini penting. Dari betul ini kami, lelai ini betul. Wah, dari ke liang ofisi, simkia ketang kami ni kampus yang betul. Kami ni kami untuk ilakah ilam simkia langgar kita gigi orang sport produk, gigi orang kanduli, gigi orang pangak, gigi orang betul bukan. Ilam simkia kami kita hero. Lima tak kami kita nak kani simkia ini, bukan sih. Tengah orang kamu orang pi, bukan duk orang. Lada liang ofis semlai bahabi, membaik dikenapi. Ini sudah kami. Kita loi argun naik keluar, kami tam ketat menteri, ngarak namdong kita untuk berubah jam setiap hari. Kita nong. Dengan ini aku berdiri di uburam yau. Firman, ya saya uburam hamca ialah bakla, ini hamca kontrol tahu argut hamman kinyang kamu. Laban yang kamu pi nasib dor risiko sini. Risiko. Pada kitu ki Khubor lapoi shikabakon tarhadu bangenda ya syambiang Khublei Shibun.